Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi! Go! Come with me. This is where our adventure begins. Mafai Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa Fa'amalo le atua o ia o la You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. Ona e anga ine ilo tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulo whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe.
Have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't want it lost with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whagauta e te fia whaatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whaatamu. Ma le tua, whaatu mo wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whaatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po le imeli. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions.
inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele langa waa i le whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave sea eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au o le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. Where do you go? Every time I touch you there. O te alofa
You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata waina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiwa ane de tele. Ona e anga ine ilo tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whanero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava nona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausang. E paulawa le mea i te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o landa se vahengo le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher I te whia whaatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri leo o le upu check out e whaamautu wai lau whaataru. Ma le tua, whaatumo o whaamaumaunga I peo lo swafa antoa I meli po o se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whaatumo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whaatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whiautustusia I le telefoni po o le imeli.
e whaamautua i le whataua. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. O le Os Pacific Funos na whaawai le Tasi le A'e iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lava Samoa.
Ua silia ma le tolu sultausaga o lana tautua faamāmaavenga mo tatou tangata. Ua tele le agava'a i le fa'afoaina o le auaunaga, ma ua matua fo'i le iloa i le tautua. Matou te mafai lava ona matomalaga atu i maota malao ai so se taimi e fa'atalanoaina ma tāupu uma i tapena i ai le faigā malaga, mo lē ua valaau i ai le atua. E ave esea ai le atua tuvale ma le lē mautonu o āiga fa'anoanoa, e lē afāina po le a le taimi. E tāua iai mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tūla i le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, a e leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila sila mwhai tau, ma fesili mo Shama, it's a late to Yehova Saloma, there to a low feeling. Yehova Nisi, there to a low mano. Yehova Rafa, Vafetayo Manolo. Wafa apetai, Yehova iwai na e au mai, la mama nuiai, ile tele olo walofa, Yehova sikenu, Yesu olo wa mitonu, olo maniu, ole usa olo tohai mato. Wafa apetai, Yehova iwai na e au mai, la mama nuiai, ile tele olo walofa, Yehova sikenu, Yesu olo wa mitonu, olo maniu, ole usa olo tohai mato. O te fia whaatalofa, mau whorofantu, ripa ia maunu ngosio tātou o tinu uru nei vanga o le afi. Mā lore sei fua manuia, mā lore langi e mama, mā lore folau. Ia, ele rei fo i afi o le aso, losu marifa o le masina o Yuni. Loa whirua sipuru ma leono, ia, awa fo i lau mai moanga. Ia, mesi whalau tapua inga i oe, wawai atu mo whaitau atu.
Ia wo to misia la va. O to misia fo I lunga por kalame e mesi fo ia o to tua e fa wo pea. Ia ele to na mare la ina wa mai ai sia matu wa fa mo sa fia nga ia. Ia le sa matu por fia nga fa mo tu la mo sa mo. Ia nei Victorville po San Bernardino. Ia o le aso sale nei pe fa pe tala no fa America. O le tala no atu le aso sale nei ai o le faita waso masani le tatou por kalame. Ia o le aso ngafua le nei aso lusu maliva ina utea le tu lai fa i le taimi masani. Ia o le tatou foi faita waso ia ile na foi tu langi. Ia malole lava papale maro foi fa pale. Ia o te lo foi wo to misia. As much as for you, Misia, I miss you all. Whatever no to if you for me, if I go por kalame and do what I do best. Yeah, I think a ta for ile vala ulia mar fa moe. O se o matou committee le tu lai mo Samoa. Yeah, wa fu ai ona tu wa for ia le tatou por kalame me le nava yaso, but the good news is wa umar ma ko se singa fu. So lo no winga, I'm back on. Yeah, ole fia vile nei. Ole ale umisi tatou ona la foi malanga le fio ngai le polisi. Ma tu tatou program. Le o toi producer tamatu. A kam ko foi la le malanga. Ala foi malanga I Samoa. Ya, lo no winga se facing a break si tatou anko. O ringo nga le ko fa ngoi. Se facing se break anko Se ngi anko le fio ya. Se facing a break anko. Ya, le la toi fatou te el tatou por kalame ia pe vila le fiafi ala so tai au ma fa so la auto te poli le auto e back mai ia awa fo ia le tautu ino esa mo la tu pele yes fa malulu atu ono le misia o to ia ai sa ia le teritonunga mau tutu o le lava sa taua va me le sunga le atu ai mai se o le lava sa o tatou mai mo ma silatu ma va ai tau banga o tau mafai lo tatou pale meni. Ia mo le pasi ai no le tala au tu o le tupe. Lua ono, lua fitu. Ia era ngata ilea, ia onisi o vae ngā Samoa mia. Yes, o le fato a tau mawaso u leo le lei. Faa mailo u leo ia, o le vevela, ia orko inga skaidi fo ilele e fafo le a asa o le la, ia aike mapu kongore e malungu. Ia, le lai mo wai e fa nau mai la tu inga e fa ngau mai la ko inga leo le ya ai olo manuia le au malanga manuia me umalanga le tu se time fo ya au wai mai tatu au malanga maybe tomorrow or yeah we'll have Hannah's community segment coming up for ngale mole ya el tempo singa fo ya uso fo so nga fa fo no ya por kamaro o king falai ia o lo manuia umar mato o malanga ia lo fa malanga le tua o so fo ia ma wele ia va noa ia e fa fe lo ai ma fa talofa fa lo atoi foi ia I ainga u malava o nai uso ia mai la tau na malanga mai ka alonga kirikiti ele ngato le Our Strong Tower 89 mai le kalesia le Victory Power Ministry manukau ia ai me se fo yo le au mai au se talia ia o lo manuia uma tamata alo ile lofa malanga le tua ioe lo manuia uma ila tou sa matou lotu fo ile nei aso ia ele ai se mea o fale tonu le tou te sile mai ia ona yata le na watu ina tu lunga ia e tou te sile mai a fai wa misia sia o manga mea po ai lava lau mana mea o faisi umiere o kongeki aku au te popole o lo manuia ila tou langa leo le tua. A big shout out for I tatou au kirikiti sa matou militino fatasi. Ia langa ngo o pisi lava o ke MC. Ia wale mawasi ava noa e po soro ina nisi o ata. Ia ona iata lava ian o to atu. Ai mai se ia le au tamaitai le na siampini mai Tacoma, Washington. Mole to ia olofa anga ele le toti vai meruke ua ile ipu. Ia le siampingi ngā kamaikai. Mai Tacoma mai Washington. Paftai te le whapitoa foi. Ia bese foi ole. Ole tūlangan tatou whilo iai. Lea, si au lea. Ia au tau sila mai lea vatulung. Ia, mai le kapiteni o le ave au sunga ia Alexis ia maritou tima atoa uma nai tō whawhine.
ia whaafitai tele, le ngatai leo le au le Pride of Samoa, ia au tamaita i teino le urosa, ia molia tu whaamalo ma le whaafitai tele, ia le tatou au mai le Peaceful Warriors au se tā lia, le ngatai leo se tatou au ale Victoria Boys, mai LA, o le au le wha o lima auto mai LA, ia o le au uso mai Las Vegas, le ano ai. O le mata o fio si mata o famoe mo so lo le me uma ia na yata o le oto atu le nei tei ia le ngata fo ilea ia na mata o wai le sauninga le nei aso ia ile kale sia so ngar fa fenga ia Pastor Junior Jack le fritua ia o kasi to tele fa tu mulia le nei aso sa ia me se fo le to na i ma vanga uma ia o mai lo fe mar malolo ata pena ma kato pokalame ia i nei vaenga o le afi. So, ia langa le leo le tua, ia o lo malu marutao matapo au ina lo tusu i fua. Mese o lo ola vai. Ia se kaimi o wafea e si o wasi o uso Mr Falai. La ola ia. Akola ukala e, wate tei uma Victorville. Iyo e. A mese o le nei a ai o San Bernardino ma Adelanto. Ele iso ngo mai ale Blue TV ma mai we bring down the house. We rock the stadium. E ma tautia. E tu langa le nei. E fa fia ngar ka malo. E fa ko sila ile. Ile isi tu le ka malo Mr Falai. Ele nga ka ro ngai kukuka. O ro ngai ku fa pisingisi. O langa siva. Ai la mari ku ngar ko inga pisi ku nga kia ngar ko mano. Fia e ofu ko mai kai. Lai o le fe kau yo ofu ku wai es go pedina. Ai le sasarar ko in. Io me la le mawalang o le show sa kong fai hana. O hana sa kong sa vali show le. Iyo, ailanga e faya enga. O makua ia hana. Kui ia ilo kamaro Mr Falai ma ofui. O ke sira fiera o re kala pigo siring fangongo. O masa sai mo wakakia ila o mai mawa. Ofu fowa. Ko vai ke bira punga ba kamaro ila. O langa punga nga punga mai mau ko ia ele afai. Ai pu le amato ia amato mena fai. Ya ai o fa malo le na ya o fa talo fa yes o komisi o fai kau ko mi. Tangata mo misia asiata. Yo ai vai oko. O le nga ku le o ko mar ko fa muri manko. E lua o ko anko si anko ko fa muri. O anko taua. Ma anko mane. O anko taua ma anko fui o la me la wodi eu fai me la woko ya fa malo mo fa talo fat ya mai a fai nga e enjoyinga le sia mato to mo fai nga mis ya o le mo kere yo yuta we are coming ya ai ole fa fianga sunga ya fa fono o vai ko mari o vai ko isi nga ka na ya to ti fa so wa mata uputa we fa so maka ko ya o vai ko ilisi au vai nga la vai au spirit of no shower man ko me fa nga le fa ko ki ya le nga mai mai si la nga ya o le loku i ka kai fai ko finga ayo e fa so me se va tu la tala o kalengi uma o mealo fa uma o kalengi o mea nga mai ele atua au ai ke ngā kia inga o lau fo ile ngā luenga malo usau e ape kilo ulo warfa ilangi rest in peace ya le fionga tava mari sa e pikopo ulo wale kalesia fo ko mo walunga o kulanga awa fa amanguia inga ele akua ia e ese uma ai paule o lau kuanalo ele mafai ale me fai desi ngaka malo le ma pulo ya afuma le povi ia
ai loa e oe e le mawhainga e whaia. O lo wo langa e ki o la whaamanga ia, e ki o la isolated. E nga e la filafia oi, e le sisi e ango ia oi. Yeah, keep it to yourself. Ai ole sao markau kua lea a lea fo iuso. Pat le ufanga ue i le matek tim malakwam. Eyo, langa ko kere iwa e la ao ngō siwa. Ko kere iwa ai a la ao ngō siwa. O falai, o vai, au. Vai, vai. O wila inga makua o so inga. Ia ai, ole tua lalo aia. Ia sili o na leo o lo loto. Na ilo se isi lava mea. Okay? Fautuanga le nai watu mo auto. Ia ayuta, we are coming your way. Ia ele isi lua vai aso. Ai fatalofa le nā mare whamaro mo auto. Ia le vanga o la fiafi. Special shout out for ia il tatou digital. Pulenga tatou digital le mese fo si mato to fine Samoa ia funa flora. Fauna flora. Ia o le sui o le tatou digital li lungo le tatou pokalame pe au te me whaatara noa. Ia mese o le tatou company atoa ia sunga fo ia le upipitili tala iline ia marafionga pesta. Ia o sui o le tatou digital Pasifika i New Zealand. Whaafetai kousi sila mai. O lai Samoa le fionga le li pule o lai produce mai Samoa pokalame. Ia whai o le so longa le internet. Thank you digital. Simply the best. Ole kama yeah, also a special shout out to ila fionga ile whaurulunga por CEO o le tatou Samoa Tourism Authority ila malafionga le ile minister Fata Ryan Schuster ya mese fo yo le sunga ni mata ya maritou pulenga atoa whaftai whatua tuaina maritatou ngā luenga wavalua ua matua te le lava tatou tangata mat local tourist to fo i Samoa ona o le tau mwhainga fo ya le tatou tautua le nei e fisoa ni atu ia e toi whaalau i loa Samoa, masanga atili ai ona whaalau tele, le mana ia male au le leio Samoa. Le ngata i leo tātou VIP i mana vale le fionga, ia tu maruvao, faʻasoa, ia e vile whatwhatu, ia whatalo whatu plau pulenga, ma lo le ngā lulue, te lo le aso tai au mo stato o totonga maile malai valele. Ai, ole a tātou wō loa i le tātou faʻasoa. Ole a tātou wō e tolu awa henga o ke fia faʻasoa i la fia whiringe o lewa mo fia sau ke faʻasoa. Tele fo i wahenga te tele, e peitai. Sa awe wha mua sia matu se singa fua. Ole tala whaanoa no le nei wahenga o le amatanga o le vai aso. O le ua whailo mai le unga a le whamsinonga to e roilo por to e pili. Ma wa umona mai le lato ruling wa lato te enai le apili a le fionga ia to lupe po murinuku o ne semo. Malono winga e atangia mai o le ua toe alo ia lava le whailonga mua le whau i unga mua. Le sa tu ina mai e le whaamasinonga o whainga pālota. Le alo winga o le whaamitelanga lono winga ato e whawhaingo fie. O whamaungia ia tūlanga o whainga whato singa. Lono winga e atangia mai o le a koe fwoi whare ani likasi. Koe fwoi whailako whainga paruka. E ui ele i au mai tele se o le whatua o readinga re whai unga tustusia. Na whai ele tāpe nanga nei ele i whai ele tātou prukala me peita. Ia ele toi nā male laina o lea ua malama yurungalu. Wa le kalia inga, mana tua o le whamsinonga toi ilo pore apili. Na paua le vaenga la tau te sila iai. E lako kere koe revisit a koanga le case. Ma toi tau ilo ia ni mau. Na paua le vaenga la tau te ano iai. Pe na amana ia. Ele whaamasingonga le ngawhai mua muar whai unga. A ia whaarwhaavae. Constitutional rights. A le sa kangi. Ia po le sario le sa molia. O le la ua mai angi. Ma ua mai le lato ruling. E la ato te ena. Lono winga e toe aloa ia lava le whai unga le sa amai mua. Ale whai unga o whainga palota. E toe fo ia.
e whai ngā pāru, rongo winga, ua whaalea o ngai na lava. Ua whaalea o ngai ngale. Ia, okay, roi ele i ready whalea lili pe ngā some sort of expectations or kulanga le ngai. Pe or kulanga le lau ye. A o ko fisiri mai whalea lili. O ai kau ke kua ia. O fisiri. A o ko fisiri mai, o ai kau ke kua ia le merea. Ku lou wale le ngangana male. O lau kari. Fisiri ar kanga kaya ia. Ia. Whare ari di kasi ro ke whai aku hai. Fisiri lava oe ia oe. Tō te sira fia, mā nei ia o vai atunga o mai runga tu susinga nei nisio tangata. Mo toi whaamanatu mai ai. Mo koe whaamangaku mai ai. E kūlanga fo ilele. I wholafolanga le fionga le pāle mia ka lo whae le lau le mali e toa. Le anga sa whai wholafolanga i ar sunga le pāle mia. Ai mana tua fo i o runga o Tautai A'e nga whai ai foi. O le urua i Tautai A'e lava ma le pāle mia inga ua whako amai amai. E whai ngā pāroka kele, a fio mai lona tautonga i lona a au, mau wai lea whanoi lunga de proklame Tautai A'e, o i ngā sau ngoa i fo. Pa mai de kāla sau ngoa ngā pāle mia. E le kai sa o lea mea o lou sui pāle mia, e le pāle mia. E le kai fo i whekau i male leilea mea o lou sui mengiska, e le mengiska. Langa o mea ngā kukupur paia i ngā kura, tulau le i tapipi o mea ngā. Awai ko ke fia kare kongu ila ukala. Misa kere fongi. Ko e fo e mai la alfa matalanga i. Ua levanga kaunga kou ka penga ai fale arili de melea. Sa kaunga kou ka penga ai. Sa ka kaunga kou ka penga ai de melea. O le ale winga o tua patatua pea uku loloku. Sa ka kaunga anga pikefu ngai mea. Aua ki whaia. Lua. O fea le ua kua i oku. O fea le ua tua i. O fisiri. Fea le ua kua i. Whaale kongu koe lupe. Whaale kongu kui loma. Whaale kongu iska ngakai ngau. O haira le la koe kausa iringi. Mai maulea wanoa. Ai ole upu mongi a whale ariri. O komisia ko paremia. Yes. Tai ele osa upu paremia nga whai. Mana tua mai foi tasi lea whainga whaavae lea ua maali lia e le fast. E le ka kaunga uwa ku marifia, mare kolungi paia inga sea, ase pare mia. Ngare kasi, lua, ia, koe avere marosi anga i kongore, se i vanga ngā, whaafo ia koe le pare mia, ala e o koe whuku mai, le vanga whaapea mai le ai, whaagau pia oe, ua mokere, unga hea mkua se lau pasenge mea uma. Ia nga whako a koe whairor whako whara inga ngā. Aure upu mongi. Ko misi au kou. Misi. Le anga mwhainko e kou mai si fast. Aere ko mwhainko e maua ko inga ko mai. E le ko mwhainko e maua ko inga kakare ko e rupe. Alanga wale whango fia sau whesau faʻasoa. Anga e ao ngai ko e whafangu. Langa lela ko e whairis ko whainga paroka. Lela ko e whairis whainga paroka. Pirioka. E rengisi is, but, if, when, where. Lenga me ko e whaia. Pa ora mele la saungi or ko kong voit mai fong fikalai ia ma fa leo mai ave ole fa ilo mai la ia le ko langa ko mo mori mai le warrant e mai ko fa la wilo ai le fainga le fa nga fua inga or ngoforia ai ko fo io ko finga paroka ka lo fai a to lupi e nga mo le loko e nga or kanga sava vali mai popo nga maki nga nga sava vali mai ma ingosia ma upuia ki muia afakia la inga ya ala mele wo kura mai o isi kanga kai e fi ava ko ila faʻasoa ina fi feeling e re o miska ko o ko ia la sa ungi o i fainga paroka sui kauwa se va ai ifo ia ya ko komiki Fili le leinga ko komiki. E o e wha maongi. E fe soasoangi e ku leile mau. Ngai lo leo aku.
Koe kau mawhai e ki ko hai oe kurowa, e koe ki ko hai oe le ara kau ha. Ma ai whaale lengi ko miki. Ma so ia kau ke whaia ia mea wapo o ma nge mea. E kau ke fiu la vai whaakauro au wala i ko kongo parmengi. E ke koe fo ia e whailau whai ngā paruka. E oi. Ia. Whale ariri mua mua. Ia o awhia le aso le a koe whai esko whai ngā paruka. A ia ngisi ko ke kua ia. Ku ua ia o kou whakamana kulau. Hei reu. Ore kua laro le wak. Wa e koe kangi fuavi. A wele wha au engeri. Ia le lau whare kong mai mau. Potential. He was a deputy prime minister. Definitely. Le ngā ako whisiri mai. Ora ka ngakare le ngaronga lua le pare mia. E lua ka ko deputy prime minister. But e lo ukari ko ngunga. A whakulanga mai ngā. Ora auli ale mali e tua. Koe lupe. Angalosa. Yes. O la ura ngā whakulanga inga. O la ufuere ngā ranking ngā renga iai. Nei e le i whapianga sa ua mai pare mia. Le karango koe asiata ia. A uke loa. Ore kulanga fuere ngā ere kousi silaku. A whatulanga mai pare mia walanga e se e lua asu i pare mia. But i le ka kousi sila ma le wha ai. Ore whakulanga nganga iai. Ewe. A ole almele wa iai. Se ngā o nge iafu ngā mele ere koe lau. E mau. Paua ngā upu ke whea kua mai mau. E ui ae koe mwhainga koe maua sisi. Ai le koe maua koe rupi. E le koe maua ia pōmuringu. Ia ae kako kakalo i le li. Ia koe ka penga. E oe. O le isi tātou whainga pālota le uwawa e toi mare tala whaavaupa. O le whainga pālota ma le unga le wa umai e nei vai maua tolu. Tālo whai. E whiololo mai la ia whale hariri kasi. Leanga o e kokisi ra fia ma auloa. Peang o whai aku, there were some sort of expectations. E o ngo parasi rei ku ka makau pe parasi rei ku ang vale. A o le tū mā lo o vai maunga koru, ma le unga waka oko mai. Oh my good boy. Really? O le I unga le wai ai, wa whaale au ngai nanu fo, wa whaale au ngai nanu fo lo timu ia. Ai ua kioti e tuai ma le fio ngai a tai o li seu. O li unga na le usau. Sa mawange ia sia uka mai viso uka ingai le fio ngai a tai o li seu. Just 10 minutes before nga e ai le kako por kalamele. Inga i oko si le fia. Lai tu watu la vale ava noa i le fio ngai a tai o li seu. Ongo nge kaimi. Ele o fai ngō fie le talia ina o re ku ai ngai unga le uoa. Ma o lo o to telefo ie o na ainga o lo au tupa atu matula. Se I kau mafau fau mafiku unga I po o fea kongu wa fuai lea ku ai ngā fai unga whapea. Leo ke kango kusi la longa ia uno tinga maua mai anga nge leanga o lele I autu mai tua. Ia le unga tustusia. O lele isa kore unga kuskusia o le unga o le whenga paro ka le kiki. A o le no ofisilia tu le fionga ia tai o le seu. Se wha mole mole. E ingi si mori mau e se mai meinga mako whanongo longo kuai. O le a kongu le mafua anga lea kioti ai oi. Ka aki ia lau ki muia. Ka aki ia lau ki muia. Pe ia o le mo kingi mai o le lama le mana malama mai o le malai. Le sila le a kongu umare mako vai ako. Ia nga whako singa. Before o le ruling ia, wale vā ngai loa. I think 99.9% o Samoa ngai loa uma. E ka ai whala rau ki muia. A o ia kai ori se. O le alang kausa ili e koi. O le sau noa ngare fio ngare sui mamaru. Asiata. E mākua I o whake ia. Even till now o ke kari aku ke fongi. Leanga o ke loa I have to answer the phone. O ke loa o se o le longo puia li inga o ke lo kalame. Ai o ia masi o na whaletua. E o ilanga lo ia.
ka penga le leo submissions ai pangalea ua tu ua ile vai o le povi le fai ulo o longa o nga ave ya malolo le lei o le isi vaenga le sau le ruling o lai ki o tiai o nga whamai o longa o le sa ave ya malolo le lei ea afia i lalo o le kula fongo o whainga whakosinga but I'm going to slow down a little bit here. Ai sa ofisili aku ia. O le ara kai minga ku pore mele. Ai fa mai sa ngoanga la fionga ili sui mamadu. Asiata. O lo o nga ya maroro le ile kai mi nga o fai pule ai. Tako ya? Fa mai o nga fai maro o i ngu oro ku malo. O le ala sa wisi o lai okay. A le o sa ule mele o ke ke o tie. E iri si reason. A se ka ko mo malolonga. Tatou mo malolong. Ah. A iri si reason. O le o nga ave ia malolo le ya ave o yam fai pule. Le sa o ke o tie. Ai mare si reason le ka o mare roadshow. Ai e ser kanga ave nga kufanga kupi. A le ko ke o tie. Ka ko malolonga. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma faʻasoa i tangata uma o le Pasifika. Ai sea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home.
This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le maraiwa ane le tele. Ona e a nga ine I lau tūtau wani o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e lo whatele lava lona mātou o fi le whaleolo airport VIP o lona winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. Ko nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa lima tala mo tangata mātutua ai lua so lima tala mo whanau I lalo sa fulu rua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamla. E sili lava lau ainga mon, le whaneholo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription. Te mele wati le ua toe se 4 minuta tala tula lima I le tautua whaau ale tatou Blue TV mal proklame le Tautai A'e ni vanga la fiafi ina ua toe amata tatou whaasalalonga masani ma le tatou proklame. Toi foi mai le tatou tala o le tūlanga le ua iai le nofoa o vai monga tolu. Wo whaaleo ngā ina no fō vai monga tolu. Whaaleo ngā ina tuai maritangi ale fionga atai o li seu. O le mawhi so ta inga nei matai o li seu. Pena se 5 minute na faʻasoa ai. Aina brief mai ai au. I le matua ma ofa o le whai unga le uwhai nei. O le fionga ia lo au Donald Slade. Ma le fionga ia ame perosa. Te pule ai ame perosa Roma. O whaamasino ia leana se I le whainga o le case lea. Now, o le upumongi Samoa, ai roto masani fo ia asia kamalanga whaasoa. Le ni akua kanga kaya la aka ko fefe fai ka whaasoa. As long as e kau kele so dia I le kulafono, langa e ita ia lo tulafono. O le wingo te whai atuai. O le siwa henga le whai mai kai o li seu le ke ia. O le ki o tinga ia. I longa o nga ave ia malolo le lei. A ora kai minga lai whai pule. O lai le iaru ese. Lua. O le vahenga le si vahenga le ki o ti whamai. O le taimi o lana roadshow. Leanga whai ai lafo. O tangata. O lafo re mu. A o lafo sa whai e nonu. O nonu nga whai a lafo ele I whai e kai o li se. Ai mana tua mai tasi le mata upu wa le vanga vevesi mai ai fo I le paia inga nga kea ngei. Mana tua mai fo I o le mele le fo ina vevesi ai fo. O I fo ia lau ki mu ia. Le fo ina whai ai fo I le tangi whapea. Manguanga kangi ai fo I whapea ngei le HRPP. I le kaimi fo I le anga kamo e lau ki mu ia le lo le fast. Le mea ale ngei. O tupe ave roadshow ma tūlanga whapena. O le kiuti le ua kiuti ai nei tai o li seu. O le kiuti fo I le e makua I ngefua ia kako. Po o fea tonu e whata oto mai ai le ngata I lea. O lea e fōringa mai na te tupu uma mea uma I fafo atu o le periota whaatapula aina o na toi whai ai ni whainga whaatosina.
Ala ngā lea lenga whaia. Ua makua me ngefu le ngefu. E si whea kua rau kala lea. O le mele i pia kau wawawha masingo po e whamasingo e piko siringa ngefu ang whaiunga. Ah, what do you think? O le mele wa iai. Pe ua ho whamasingo whaise la ko kalapu fwili. Pe se kalapu o whamasingo e kau whaasanga. Fatuai. Because you can kind of sense and read between the lines o la ko me fai. Pe ava ai aku si whamasingo wa upuia mai si makiwa yanga whai unga wharu fisas. Ia ngaru ero riso masingo whaisi nganga mea. Pi kau sua whaakasile a monga le wang. Ah. Ia tau mawhai fo ilele. E kau sua whaakasi. E kau wamo whaakasi makanga. Ah. Pe o le la kau au nga kau ngu mai upu ye whai ere to o tele mau langa masuanga. Ah. Awa ke a. Awa ke whai me makanga. Whakwai foi. Na mātala noa na nei mala fionga ya te yo lise. O lise ofisili le na ofisili le ke lore kuri me to te lo tatou. What's next? If there's a next. Ai se no mala fionga te lise. O siata eleai. Eleai. Leanga o le ata le ua ale apiri a koe. Le ale fuka uma mai ngai le ka ki fanga le ka whakarikari mai. Au tau sisila au tau. E au ki whakasi mai ale ka ki fanga ye luar kai me kasi. E momori mai ere sa vati. Kai ori se. A e ma fau koe apiri. O le akale le ua vaku ya koe rupe. O le aka furinga oi. Ia. Angor ma faʻasoa ngā renga makara ngoange mana whio ngā tauri seu. No ufesilia ia. A le sauri whametalanga. Asiata. E mai mau kaimi. O le fesili la leilo o mafofau. O le aka ko ngofua ia whapengei. E le sa iliar ngei meo le amio kongo ke pisa. Where is this amio kongo? Sidi. O fesili nga. Ai ole are kua paka kua o ngei mea. O kou ia whamasingo. O le fesili o ke fia fesili a kuai. O kou manga whangafa e ia kou whai unga. Ongi mea e lulu winga ai loko o ngosa i o kangaka. Po ole mea le kou ke kau mawhai e kau whapalengi. Le whaia inga ai. Mare malolo ai o lau timu ia. Le ko ke kau mawhai e kau whaapalengi. Kusa o le la kou whaia whaiunga whaapalengi. Ai o kou whaia engi whaiunga sa. O le fesili ngā le upi fesili e wa o te ro le fesili fo inga kanga. La ua fionga ampero saloma. La ua fionga lo au. O kou mawhai e ko ki whaapalengi e le vāngo ngofo. Ma le vaainga lau kele. Po le mea e anga kou aku e kou ke whaia kou kau ki ngonga. O le whaia kou whaamasingonga mongi. Ia walanga o le usau mo mai kai ori se ta ilo ia ina langa o le fato a fele si ra va ko au ki mai kua ia nei te ua le o mau manatu mo le nei taimi but o le upu ale lenga ma fa so ange ma e aka ngia mai ua makua si ili mo tai ori se ele matu wa le fe kau yo ye ko inga mea talo fai si o ka ko talo fai ai se mea la walunga tai ori se e fai mau avaoso ia ko inga me o fai whaafekai e iai le mea sao ngā e whaia. Aru ese mai mar ngā HRPP, o le mea sao ngā e whaia. Yes. E le ngoko ai pēa le la. E le o le unga leo le lalolangi mo oi. Le anga e po o wā mai leia le fili. Na ufionga tai o lise, ko e wha manga kua ia o le mea ngā lafo ai. Ngā kongi e ka mai e yo se whai. Ko kongoreanga. E le ikongi a kuroa koe sao mai o se straight away. Lea. Nga kongi ko kongu. O langi kausanga nga whakamilo i elea kua. Ai koe fo i mea sa wa o se paremia. Paremia e kupiko. Ia.
Awalange e kau pupule fua ia mea. Paule mea o le mawar kaimi. Ko e whiku ku ngai mungi au. Ia, to e whitu na ile tō whā. Ai ia mawar file mūri ngai kaimi o le roko. Awanga o la ku alalo e vaku le fio ngai a teori. Se umare usu e ngā vaku e ngai. Sa o le lei. Corruption at its finest. Le whalau kere lau kala. Leilanga a ko fasili mai. O le road show le kioti ai. O le road show ngā kufa ai e nonu kupe. Ela le mere kioti e koi mongongu ia. Upo mongi anga. O ila le la koe kapenga sao mo e ia uku. O le fasili. O aile la atoe ta pena sao e mo e ia auto. O ngongu. O le la kapenga mai le skangaka nga ser apinga le skangaka. Ia wa o kalanga le ko ke au mai. O kalanga le nga mai ko kumaro. E umanga ser apelesi lesi ser apelesi lesi. O ai la le la fa mo mai. O le au mai ni au kuru ko ka mo e media. O ai la le la sa fa maka i pepe mai sa ka mo e le vangore. Kalo fai. So talo fai. Ia fa maro si au ai le fio nga te yo lise. Iyo. O fa maro si au nga batu. Ia kaika. O tu ai ngai tu ma lo fa pe nei ye tangata tu loa. Pe ko kere fia la ukala le la fai atu. Tu lo. Le ngai ke le ore. Or ke le ore pata Tautai A'e. See fact. Not me. I'm talking about this company. Ke le ore mato ngā rue ngā fisosoangi. E fisosoangi e kule inga. Leanga o le fai ngā mālo o kūrei mai. O le fai ngā mālo kau ke la lango whakasia. Ai a over a yaku I ka ngaka I e ka me milo mai kua o le mea lea. E no way e ave i eisa ulango lango I e ko I ngaka. E o whakwapenga. And I'm sorry. Mo ia. Ioi. O fui ko kere fia e uma e ngā e o ka ai ko vai mai ua wo promoting aku ngase kanga ka ya ruku ko akasi. Taro sia ai ese ska ko sui ya ru vai mon ko sui mai se ska ko sui. Ngongu ve aka wia mai kanga ka. Kipi. Kulo. Kipi. Mai mau kaimi. Au kere mo mien ka ka kuruku. Au kere mo mia. Ioi. E pe moska ko sui ka mai ka. Ia. Ai pere moska ko sui ka mai ka inga. Tui se ska ka ya. Nga kongwa. Ave ka ko fa ko nga sui ka mai ka. Yes. E lo binga le tate fa yatu. Ele o ma po kalame fo ka ko po kalame mara unga ale Blue TV. Ele fa pe ke sau e ke kami ku o me o le lo akwa mangingo yo vavaya. Mangingo yo vavaya ku. Porque isla o ko wa vai mo to. Ala ko foi nga palota. Tatalo ile to balanga ile firia ko el pale mi se ko sui. Ele firia ko vang fa u fai. E fili mai ai o ko o ai le la ko fili ka nganga yai mo mori mai ka ria ele fai nga malo. O nga a ola u ku ala. Kulowa. Pe a fiengi na ngonga. E foi nga isia o e ai nga mamai la fa fonga mai. A fa marurua. Nga ile fai ngo firma ko nga ruenga. Or ka ko mo fai nga ia ku fai nga malo. Are o ku fai nga malo. Ai ko mai ko ka alo mai pi le ko ke ka alo fu ile. Ah. Ia. Por ko ala longa le wa fatu. Ia. Por sika ko fai nga paro ka le la ka ko aro I. Safaka. Safaka ia o ke ia me uma. Ma wala va no e fatala no ela fionga ia tu ia fionga le. Tamar fale. E se aso la mtango le vai aso.
le fo mo so ta inga tu le fionga ya teo whaatulanga mai si tatou whaatala noanga ia ma le fionga ya tu ia sa whaka ia le ua iai ua malama yuru ngaro le ua iai o tō sui tau wha o ke vai akur whasa o ngā le au mai o le se sui o le itapipi ia ai peina o sui fo ile le tuto tasi ia ele a whaina mana tua mai sa whata ai se mea ua kau ke le fia le mele o le whawhekai o lea e whaka wainga ka koura ia kaurangaka tolo fionga le tamar whale tu ia maripa ia o ainga sa tunum fono la inga malusi aua ka kou ke pupore fua aua ka kou ke pupore fua ka kou halu waileanga o le wha ke mo kalasi sa o halea ka kou e whaiwhinga paroka ioi aua le popole fua ma e tari tonu le loto maleanganga e le wha kusa ria vai monga koru ia sa whakala koui ke le ale se ngai lo vai ai sia o me mo lea le ngai la uva ai aku ia vai monga koru e a fua mai wha urunga le wha piopa e a fua mai kumukumu ongu le wari ia le ka alo le wari ia le ele ai porokiki ai ia sa whaka ok, roa ele mo wai le mera ngana. A kongwa ia ingisi au viri aka. Au kama foi ngai. Ele o viri aka mai runga o la viri aka. Isa kara kuila e pareng whamkala ele ateua. E a kuila e pai disiang kama lang kama foi le investa o ngara FMI a kuila e pai ale ateua a kautfara. Kama e viri mai runga le la viri aka. Kama viri mai runga le la viri aka wana do. Iko inga mela nga o vai mo ko e vesi mo ru ngora wo ri re vir por kiki mo kwa par pala na a vai mo fa o ya of sa faka fia sa fata lua a sa fata lua ke ro le au vir re au vir la ala e mawanu tonu la tatou pa elections ia wa fatulanga mai mau ki ngoa e o ye le declare inga mai nga ele fionga le komisiona whainga palota whai monga tolu a mbese whale ariri peitai ua lava le unga ia wakako wawa ia kuai o le akaranga congratulations all the best to ya mai pauler kako whainga o le palo kalela mua mai mautino mai sa whatatasi se whai akur kala le asia ka o mawailo ua vangoa wai le umisi pokala mo le whiwhiringi o kuia Kasile Kangaka, I can see him that one day he will become a prime minister of Samoa. You can disagree or you can agree with me. Lei au ko ke fuakia fuaku ia o ngakuloba o ve ka karasawa. Au ko ke fuakia fuaku ia onga ongi kuloa fo ila ngai sa kele a fo inga kele upu makala si ona faletua e fionga ya mayava visikota se pe anga ka fai fa akea fa angalo fa mangalo a fo bo umanga public mai le fionga faletua ia mfailo mai o au o mumuro pa se o ka ko wa fa penga uma am I right ya kaimi e ia re kaimi malea kaimi ai awange i lape ai fua le kau mawhainga le fionga ya tu ya le ala o fai akolo kala it's just me e mafua mo fa e lua tu ainga leadership lau ke vai aku ya o kere masangi kele le fionga ya ku ya fatua wale vango ka baba ai porokiki ai fatu la laka ye loka so kanga inga ua amata na fio mai lunga ma to fatara no to te sila fia e lua ko mai lau ke vai e kaka it either he will become a fofonga fikalai or a future PM. Yes. Aisia e ko alanga ko fa le kai miang yang ei ele se kanga kai so ngasi
Vai upu makala ngala lafo i lea ka mari o kalafo e la lafo i longo olua. Kulo. Ai kua i makangi olo. E ngā upu ia lea kuhu e whaile la au e kuru ngore maunga. O le ale la au e pikosili o ngā mahalosi i la au umore vau. Kadi mesesi. O le la au piko i mahalosi ia. O le la au e ku i lunga o le maunga i le kosivi. Aisea. E anga o le la au e kali makangi. E le mahalosi se la au e ke anu e ka mai se vangu. E le mahalosi. E anga e i pā ingi saviri, e le kai ingi saviri. A e fia manga e fauso wa. Fauso e wa a faungi mea mahalosi. Anu e ka mai le la au e ku i kumkumu maunga. I le kosivi. Aisea, le anga o le makang o le la au e makangia. Ai a umanga makangi. E ku mau ama mausali. Kasi lea ka mali ia ia ili whako whala inga. Kere o wham ka akiangi winga lo loko ka ngakaya o le mea ngā o le mea lea tua. E ngai akira ngasira whanga. A o lea o ke wha o ia uia. O lea lava o ke faʻasoa. According i laka discerning ngā o ka ngaka. Ai mese foi o langa whako whala inga o se ka ngaka. E ko ai le kai me ruka ruka i mea. Tatou tau te mo o mia tangata nei mo le lua vai toro. E tau te mo o mia tangata nei i le lua vai toro. Upu mongi ngā. Sa whaka ka kou langor wha moe moe kuia. E ua karsa ngaku. Ma o te talo tu fo il tau te ia. Ka kou si i whaakasi le vaa fo lau o le fionga ia tu ia. Ka kou koe mo moli kia whau. Awange mai maua ka kou sui ngi. Awange mai maua so kou sui lea. E oi. Nga. Awange mai maua ngai ngai sui. Paua lea ora ka kalo mare awangi. Awa i ngar ko wha. Awange whain wha ko singa. Ngai. Awange i whaiangi mea. Lau fionga fo ka mar fale ku ia a e sira fia e oe nisi o makai waranga ir kai me fia fai melele e ka kai fai melele ro maroko lau te fa manatu atu le tala ya Samuelu masaulo la ngai ir kai me oso e me ka ore mongi a or ka ngaka e fa pia mai se avese ingaki avese a la ngai ir kai me fa ko fala inga fa pia avese ingaki se fa mo lau fionga la ngara wa kasia ka ko piko uria mo moriro i se raku ala e fai le kai mere ka kaunga faia please le wo fa mo wo fionga ka mar fare la wo fionga sui fa audioti po la wo fionga sui mamaru wala o e ale ye kofi ko fa ai yang ya ko miki fa ku fa pena ave ye ko fa ave ele te kakia meia kakia ka ko walo ia le leile mea o sawe se e kau ke fiu e fai ngā hao iyo fai ngā ho fai ngā oso fai ngā ai fai ngā kupe fai ngā ingu wa kau ke fiu e puru lima o mai ngā mea pe a kau i manguru wha moe la ngala ke le kai ngai sui mai mau le ko uru wha pia la ngai le ko se fe ka kou i o tulafono le ko se fe ka kou i o whamsingonga kulo I can say that and I have every right to say that. Lagi me o koe se whewha lei mai o. O kera longa fo ili ka aro i kero whamasingo. Na wala ko whaia kara le whamarkus paia. Eat, drink, and be merry. For tomorrow we die. Ia. Uso al mea ngā la o whai. Ngā le eat, drink, and be merry. For tomorrow it's either we'll get sacked, we will get removed, we will get resigned. Paua ngā o mea la o whai. So ngale enjoy ar ka kopenga o whai unga le whekau i ngai kai. A wafo i anytime soon. E pasi roku la fongo maua le lua vai kōru. Believe you me. Ke le au. E la ngā sa whakalua e mo o mia o kou. Kau ke la lango whakasi whamoe moe. Ora kala fo i le ave a whare hariri ka kou ia. Kala fo i le ia vai munga. Tai o li seu. Ia. Whaamoere koa. Whaamoere koa mo ringi kaimi. E la longa foi lo loko le mauton. Ia, ai whaamoe.
le toa ia ua foi le anga aka ko va vai o le mere le o ke fisili le lo le anga aka ko walu le mere ko pa walo singa touch base ile keisa te yo se wa aka ko walu lo fa pe aka ko le nganga le mere wa le o fa kiuti ai o o lo o i maro le a o la ke fai puli ma fa kiuti ai o le road show a o menga ave a le finga winga ngai mengi longo winga o le afa le kongo o le afa ale kongo i markulanga fo ile o ngisi suia la longo win la ka o filipidi o ka fa kapula ai ora ka ko me i mai or kai o ka le ngefu nge ko ingame a kongo sa o le eria samason o la vai ngai o fai ni kusanga o le tongi mai ya fai ngai fai ele po puri pra me ko puera peke ko fa masingo ili sia so peke de ko fa masingo Power me wai mafofonga famasingo ia. Ma ka lo sa mala. Fai karia si pepi o hala ufao le la kangi. Fai karia si famasingo ia la ko kofi mai. Fai karia la ko mai fa sa me ia. Ia, a ko ora lo mo fio nga teori se. Ai, awange i va vela lafo inga fo or sabili. Pe ar ka kala ngi. Ia, mo ele toa. Sa iliaku sa ilifo sa iliangi. Iyo, pe ia seisi avangoa, pe seisi awala. Nang o kala le kuspa ia afai e muka i kai mirengi mea ka ko ke mafau ia ili ali. Ya lo mo riska ku fa mo ai ka kalo mo e uso, ka kalo fo miso fartua, te talo tu fo i mo le ainga, ai mai se ka kalo mo ngi ku ma lo ve mo ku. Ya sa fata manuia le touta penatu, ma weska ku fa kar ngam sa fata se son nei vai aso. O fale a lili fo ila tu. Ya. O le kala la vai kasi. O la val tatou faʻasoa ni vanga fiafi. O le ata o ka sa ka pe nganga le truck test fia mi. Le yo kiro sa ngi fa. Le okay. Ai ala o la sa ka pe nganga mo le truck test fia mi. O le aso ka ya. O le a o wa fia ai nga ke kiri. E ka ua i le vai ngale. Pa se kula fongo yo mo pasi fa piko ka fiola ele me wo manga nga o ye. A fiola e. A fiola ele me wo manga o. Ai ulia. Ona o la e sa mo le fio ngari ile tatou polisilio lo produce my football kala me samo. E ni so bala wina. E manai vai ngole ne fiafi. E nei fo ya mato. Ai o le aso atai au. O le a to ai le anu liu le tatou faʻasoa le prokalami. Yes, I'm back. Okay, but I'm back. Tau fo yo la tele ni se fatala no le so tau. E fo fatala no ngam fio ngal polisilio tatou mala valile fiafi tau. Ona whaka ko proklame kaya wala ko whāri mai kura. Pa wana meki o vai ka ko producer mai Samoa. E ang wari vango wari. Ai lofa tele atu mo o tau Samoa ne vangara fiafi. Tātou te talo. Tolu whai ngā pālo tale ua tāta mai. Tasi mautinoa sa fata. Mai seo whale hariri. Le fo o saure ruling. E toi fo iwe mongo tolu toi fo iwe ngā pālo. E o le aso a pipa. O kā kou whai alava nei to ai ngā mea whapene. Iyo, a le faya se fua ma se kapu i ngei ko inga whamasingo, ma ngei ko inga whaiunga. Believe you me, e whakankala la amoe mafau, e nga ke avea ku iari. Inga pankiki. E mo inga mianga. E ho tanga tale la mafau, ora o me are fai, oia la ave whamasingo. Ako vai kako ia. E mungu yesu ngā whaafonu. Ole, whamoe moe yuta, ia, tato whelua in 2 weeks time, whamoe mole. Le ava tupa paki wa sunga ya fa au fono. Ya po a Mr Falai. Ya langa oren ko malanga mai ngai ngisi va mai. Bra me ne va ku ya ava kurso sia kamaro. Iyo. Na so se singa fu. Na le lua la so fa yerka ko fa inga yo. Vai a tol va so se singa fu ai na ora so tofi ma le so for really. I na il address le na tu lunga. Ya il tato paka fo ile Taylorsville. Utah. Ya le fa ia kilkiti fa sa mo ai va yaso ato mai la so sumar to su fa su lima su wongo su fik su var e te maua ina na le so tofia la mala su foreli
e whai e le tātou barbecue e ke kōwhoi le sosial ka mālo Mr King Falai. Ia, whai wai leo fufuanga o le tātou si Singapore. E nā Utah. Ia i le tātou fia ia manai tangata uma ma au kirikiti ma i lātou fo i o le amalanga atu. E whaasi fo i peo na tu nātou tātou flyers na tu nātou i luka. Ia e whaasi fo i tātou pō fia. Ia mo e fo i le avanoa tātou te luru lima. Ai o lātou angana pokla me nevanga le fiafi. Mo le tōlo whaanga ia mo o tō umalawa. So koe kiro kase ko la peia i se whaasi silanga asi mātou vaenga i fefoi. I le hawa. So vai koe le aso kangole e lau ina atu i. Po o le whaasi silanga. O le whanatanga whaafua se i ala inga fast. So ki kiro kua pia wa umai la skonga i le adia. Aso o le ai boma. Ia, le a whai. So i whata o mene more umero vai aso a. Aolo manuia me umai langa le tua. Manuia fo sunga whawhianga inga pasta waita. O lo matou mafuta i nei. Ia, mole to ilo whaanga fo e mise au umasa au to wa mai. To e vele nei e fiafi e mo mole to ilo whaafte tele. I le komiti le tula'i mo Samoa i Victor Vio. Lau fionga le Prestene, lau matia manu, ia whano ma le wharetua ia nuola kuini, mo le tu whamalo ma le whaafte tele, e mese le fionga le teifono ia aloi, Maina, Belinda, i mresui teifono, ia soalo, e mese fo i sui Prestene, ia Christina, Tautolo, ia te oloa ia tuila, e mese fo i ole tamaitai whilau tusia Christ, ia ma le tātou komiti ato, e tu sai o le tau awa meina o le wha moe moe wa mai atu. Tātou wheloa i le aswatai au. Taimi masani, po kalami o le tau teia. E mele de fiafi, a siata, e mese fo le fionga ngā ftasi a fui mono, manuia ia whaafonu, ma se fo i o le tau sala ia hana, ma le mātou fui au malanga. Whātou mai ele o Victorville, San Bernardino, California. Ia ele nei vaenga o le fiafi, tātou wheloa i le aswatai au. Lofa te le atu. Soifua mai manuia. Soifua manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafaisoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio mai a I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le maraiwa le tele. Ona e anga ine I lau tūtou o vandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se wainga e matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai e le aisona te tomu a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau se furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whaneholo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com I lo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhora au tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whaatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whaamautu wai lau whaatau. Ma le tua, whaatumu o whaamaumaunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Mo lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whaatau. O lo o amanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autostusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher.
provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah! Welcome home. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le Tasi A'e iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu fultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. Where do you go? Every time I touch you there. Keep